Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video i danas ću vam pokazati ovaj najbolji hrvatski tim. Pa na golu je Subašić, znači on je najbolji za sad, jedini zlatni golman kojeg imamo. Onda obrana Lovren, Inform Čorluka i second Inform Srna i Pamić, znači Pamić je najlošiji igrač u timu, jedini srebrni. Iako imamo i na klupi par srebrnih, ali dobro. Znači, mislim nije najbolja obrana sad, dosta su spori igrači, ali eto. Onda sredina, najbolji dio tima, znači imamo Inform Olića, koristio sam ga u FIFA čak i jako mi se svidio, dobar je. Onda man of the match Rakitić, znači predobar igrač, preskup, svaka mu čast, znači 88 ocjena, stvarno super. Onda Modrić, svi znate ko je Modrić, i Inform Perišić, znači isto jako dobar igrač. I napad Mandžukić, ali staje samo ako igra za Juventus, pošto igra za Juventus. Nedavno je zabio gol, ja mislim, za Juventus. Prvi gol njegov, pa ja mislim da će mu tamo biti super u Juventusu, da će dobiti puno golova, da će biti jako uspješan. I znači jedina legenda Šuker, znači jako dobar igrač, 81 pace, 86 dribbling, 86 shooting i 76 physical. Da nema tog fizika, znači bio bi predobar, možda da ima samo malo bolji physical. Ali svejedno dobar igrač i da, to je taj tim. Nažalost za 9 chemistry, kao što vidite svi su na 9 chemistry, ali nema veze. I da, tu vam je klupa, znači ništa posebno. I da, to je taj tim, hvala što ste pogledali ovaj video i vidimo se uskoro.